Avon BiH je kompanija s kojom sarađujemo od početka šoa koji se voli. Evo nas već u 6. sezoni. A on nas je pozvao na jedno prekrasno druženje sa divnim ženama iz različitih medija, dakle elektronskih medija, štampanih medija, tradicionalnih medija i zaista se super družimo. Avantura je počela u četvrtak navečer kada su nas pokupili minibusom iz Sarajeva i tu su već čekale onako razigrane, raspjevane i vesele novinarke i evo da kažem medijske prijateljice. Onda smo, evo danas već je petak, uživali smo, malo smo se kupale u bazenu, malo smo zajedno doručkovale i sad smo u prekrasnoj turi Zagrebom. Zagreb obožavam, tu sam veoma često, znate i sami kroz šou koji se voli, sam mnogo divnih ljudi pričala upravo u Zagrebu ove protekle 3 godine šoa koji se voli. E sad, večeras idemo na promociju novog parfema, a on je pripremio zaista posebno iznenađenje za sve obožavateljke njihovih mirisnih nota. Ovoga puta zaštitno lice je prekrasna glumica Eva Mendes koja promoviše upravo snagu žene, inspiraciju žene i naravno sve ono što žena jeste. Osmislili su poseban parfem koji imate jedan parfem i drugi parfem. Možete da špricate i jedan i drugi kad god želite, a možete ga kombinovati i zajedno. Znači to je 2 u 1. Tako da mislim da će zaista biti sjajno. Mislim da nas očekuje i neka modna revija i neki film i svašta nešto. Ali da se sada vratimo na super turu prekrasnim sunčanim Zagrebom. Šta misliš, hoćeš li ti koristiti jedan i posebno drugi ili ćeš pomiješati onako kao što radi Eva Mendes na reklami? To me i zanima, Šta, kako sad to? Kako je uvijek pravilo bilo kao ne ni slučajno 2 parfema da budu zajedno. Da, kao ni slučajno uvijek miksat, nekako bilo da. kao to se ne radi prosto. Tako da me baš zanima kako će da izgleda stvarno. Možda su napravili kao jedan je ono neka fresh sportska varijanta kao za jutro i preko dana, a onaj ljubičasti mi podsjeća kao ona nešto to, da, elegancija, nešto noć, da. Možda kad se to sve spoji, možda je to nešto wow. Da, pa vidjet ćemo, baš me zanima stvarno da li to može, mislim kako to ide zajedno. Evo nas u Zagrebu na promociji odličnog novog parfema, 2 u 1 parfema iz kompanije Avon. Zaštitno lice je Eva Mendes. Taj parfem ćete sigurno obožavati. U pitanju je Eve Duet. Večeras predstavljamo novi Avonov parfem pod nazivom Eve Duet. Kao što sami vidite po nazivu ovog parfema, radi se u stvari o 2 parfema u jednom, koji se može rasklopiti ovako. Interesantan dizajn, interesantna je cijela priča oko ovog parfema. Zaštitno lice parfema je prelijepa Eva Mendes, koja nam je poslužila kao osoba koja je utjelovila cijelu ideju oko Eve Duet parfema. Naime, ono što je naš tim koji je kreirao ovaj parfem htio da poruči jeste da postoji miris za sva raspoloženja jedne žene koje ona mijenja tokom dana. Zbog toga se ovaj parfem sastoji iz 2 dijela i svaki dio možete da dozirate onako kako želite i kako se osjećate u tom trenutku. Ljubičasti dio se zove Sensual, on je ipak onako malo ženstveniji, laganiji parfem, dok se zlatni dio parfema zove Radiant i on je iskričav, veseo dio parfema koji onako je namijenjen za raspoloženja kada smo veseli, kada smo razigrani i slično. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj parfem u sebi, oba u stvari dijela ovog parfema u sebi sadrže jednu notu koja je ista, to je cvijet lopoča koji se nalazi i u žutoj i u ljubičastoj varijanti ovog parfema. Ono što je potrebno svim damama koje ga nose jeste da odluči kako u tom momentu želi da miriše i da nanese bilo jedan ili drugi parfem ili svoju idealnu kombinaciju oba parfema.
Ovaj parfem se nalazi u Avonovoj najnovijoj brošuri i njegova trenutna cijena je 29,90, tako da zaista odlična ponuda za jedan jako interesantan parfem.